وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا. Good life. Allah, I wanna thank you for the good life. I wanna wake up in the morning with the sun, wear a smile, go out and have some fun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabahul khair. Sabahul nur. Ma hada yaum? Hada yaumul jumu'ah. Na'am. Ma mihnatu abiki ya Hasna? Abiki falahun ya ustazah. Huwa yajra'u arruju wa durata fil majari. Wa anti ya Husna, ma mihnatu ummiki? Tajiratun hiya tabi'u bado'i'a fis-suqi. Wa ma mihnatu abika ya Nabilah? Di tabib huwa yu'alijul mardo fil mustasfa. Wa ummi ya ustazah hiya mudarrisatun fil madrasati as-sanawiyah al-islamiyah hukumi. Ma mihnatu abiki ya Maryam? Abi sahafiyu huwa yaktubu akhbaru fi jara'id wa ummi wadafa fi jami'ah. Naam, hum masguluna bi a'malihim, famuwaddafuna masguluna bi a'malihim, wa a'maluhum nafi'atun, wa mudarrisuna masguluna bi a'malihim, wa a'maluhum nafi'atun. Wa ahbaru nafi'atun aidan, alaysa kadzalika ya ustazah? Naam, kalam kas-sahih, al-ahbaru nafi'atun aidan. Bil ahbari nastati'u anna rifal hawadisi fil alam. As-sahabiyuna adwaruhum muhimmatun. Syukran kasiran. Afwan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Yeah, today when we all come together, having fun, making beautiful memories. Alhamdulillah, Alhamdulillah, such a great day for everybody around the world. Assalamualaikum. Itu makan kan. Batil. Ma mihnatu Jadi abiki. Sabahul khair. Sabahul nur. Ma 2, 3. Balik nanti. Soalnya Umi gitu. jadi gue banget. Baik.